None tuwa 14 Kamena turahimbaza abatagatifu Rufini n'abatagatifu Elize na mutagatifu Elisha umuhanuzi. Uri nanjye Dani Yonime TV. Reka tujye ku mateka ya mutagatifu Elisha umuhanuzi. Umuhanuzi Elisha yavutse mu kijana cya 9 mbere ya Yezu Kristo. Izina rya Elisha iba mu Gihebureyi Eliyasa, bishaka kuvuga ngo Imana yaradufashije. Elisha ari mwene Shafati wari umuhinzi w'umukungu. Elisha w'Ishafati ni umuhanuzi w'isezerano rya kera, akaba n'umusimbura w'umuhanuzi Eliya. Yakuriye umurimo w'ubuhanuzi mu bwami bwa Isiraheli yo mu majyaruguru. Yamamaje ijambo ry'Imana ashize amanga, ashishikariza umuryango w'Imana kudakomeza guhemukira Uhoraho Imana imwe rukumbi ya Isiraheli. Yarwanyije cyane ubuyobe bwo kwiyambaza igirwamana icyitwa Bayali n'icyitwa Asitarite. Iyo byagendaga bihabwa intebe mu bwami bwa Yuda no mu bwami bwa Isiraheli, cyane cyane kuva igihugu cya Isiraheli kigabanyijemo ibice bibiri. Imana yatoye Elisha umuhanuzi inyuze kuri Eliya umuhanuzi. Ubutorwe bwe bugaragara muri aya magambo: hanyuma usige amavuta Elisha mwene Shafati aba umuhanuzi mu mwanya wawe. Nuko Eliya ava aho ngaho aragenda asanga Elisha mwene Shafati yahinganaga n'abagaragu be mu murima, buri wese uko bari 12, ahingisha ibimasa 2, ari we ubwe uyoboye 2 by'inyuma. Eliya amunya iruhande maze amujugunya igishura cye. Elisha asiga ibimasa byaho yiruka kuri Eliya, aramubwira ati nyemera njya gusezera kuri data na mama mbone ubukurikira. Eliya aramubwira ati genda subirayo, hari icyo nagutwaye. Elisha amusezeraho maze afata bya bimasa bye 2, arabibaga abituraho ibitambo, naho ibihingisho by'ibiti byari bibishumitseho abitekesha inyama zabyo, maze agaburira abantu be. Hanyuma arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. Igihe Yesu atangiye kwigisha mu rusengero rw'i Nazareti, yavuze ukuntu Eliya yagiriye umupfakazi w'i Sarepta impuhwe, avuga n'ukuntu Eliya yakijije Nahamani umunyasiriya. Uyu mugore n'uyu Nahamani bakaba bari abapagani Uhoraho yagiriye impuhwe. Elisha yabaye umuhanuzi muri Isiraheli mu gihe cy'umwami Yoramu. Ibikorwa bye byanditswe cyane cyane mu gitabo cya 2 cy'Abami. Bibiliya itubwira ko Eliya amaze kuzamuka ajya mu ijuru, Elisha asigaye aho ngaho wenyine mu gishura cya Eliya. Mu minsi yakurikiyeho, Elisha yakoze ibitangaza byinshi kugira ngo yerekane ko ari umuhanuzi w'Uhoraho. Igitangaza cya mbere Elisha yakoze ni icyo gusaturamo uruzi rwa Yorodani 2 akoresheje igishura cya Eliya. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko ari umutagatifu wakoreshaga Eliya ari we uri gukoresha Elisha. Hashize iminsi mike yavumye abana bamusetse ko afite uruhara. Nuko ibirura 2 bisohoka mu ishyamba maze bishwanyaguza abana 42 muri bo. Ageze i Yeriko yasukuye amazi y'isoko itaranyobwaga kubera kwandura, yabikoze ajugunyamo umunyu. Igihe kandi atubura amavuta kugira ngo umugore w'umupfakazi yagurishe, bityo acungure abangu be bari bagiye kugurishwa bucakara. Ikindi gihe yazuye umuhungu w'umupfakazi w'umushunemukazi. Ageze i Giligali ahasanga abaturage bashonje, atubura imigati. Umuhanuzi Elisha yakoze n'ibindi bitangaza byinshi. Cyakora igitangaza kirangirira cyane nicyo yakijije ibihembe Nahamani w'umunyasiriya. Umuhanuzi Elisha yakoreye Uhoraho n'umurava mwinshi. Yakoze umurimo we w'ubuhanuzi mu gihe cy'imyaka 50, ni ukuvuga kuva muri 850 kugeza muri 800 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Elisha amaze gusaza yararwaye. Umwami Yowasi yaje kumusura maze amuhanurira bwa nyuma iby'uko azatsinda igihugu cya Siriya. Amaze gupfa yarahambwe, maze amaze umwaka apfuye, amagufwa ye azura umuntu wapfuye wari wajugunywe mu mva ya Elisha, igihe abantu bari babuze uko bashyingura uwo muntu kubera intambara ikomeye. Uyu munsi umubiri w'umuhanuzi Elisha ubitse mu rugo rwa monaki w'Abakopte biragije mutagatifu Makere wo mu gihugu cya Misiri. Abakarumeli kandi nawe bakunda kumwisunga. Biza mutagatifu Elisha ku itariki ya 14 Kamena. Mutagatifu Elisha udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza abatagatifu Elisha, mutagatifu Rufini kugira umunsi mwiza. Namwe inshuti z'Imana kandi na Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.